ndirikanie ndari umwe baria bambiririe kiama kia UDA nontu mbere mandathuri ndi coordinator wa Central Imenti na kenda antu batikeje gukuretera ndauti bena cio thaiji ankwenda go take to the memory the history of our party kurikanie ikwari na by election wondine kiago muntu ule okuga uni nte coordinator wa UDA iteni bwite kire memory list ya manto ya kiama kia UDA rira twathithiria by election ya kiago uni ni ndarungamirite bwana Martin Ndura ndeta every polling station chekiago nchije physically kuthithia nomination mbere kenda tumba kuona candidate wetu wa kiama kia UDA nchokerie nkwire twauma twetakiri by election kuma kiri by election twachoka o still ndi coordinator wa Central Imenti na twa conduct by election ya kiago na mheshimiwa Kiambi Ngarunyi arachinda kiago riria twachindana na thirikari ya Jubilee mbicha yuireo kinya bwingwa bomba kwithora bwina history ya mantu jara jakarika kiago no ntu nkurikana indathithagia press kinya na kiama kigietu kia UDA na kinya Weru TV na bange bonde na ndi muntu ule okuga uni kana antu bau bangi twithera twinabo 18 antu bau ni kwenda gututhukia tu nontu history reo na bamwe betu bena kinya kandi in fact most of us twina kandi kuma end quarter cha ku prove twari coordinators by UDA. So that no coordinator wa UDA mero. Thaiji ugwa no kurikana Dr. Kaberia. Dr. Kaberia na thurirwe ari chairman wa NSSF. Wa trustee wa NSSF. Na ndi uri chairman wa nyomere thirikari utiomba kuundi position ya party. And that is very clear in our constitution. Na ndikenda kwethora kwina vacuum na twachemania twinde twi coordinators bara kenda by every constituency na our deputies. Nikenda uni ngwatira ndi chairman. In fact, I am not a coordinator. Kinyoko na kinyomera yenu andiki interim chairman wa UDA Meru County. Chairman. Interim chairman wa UDA party nduri ne all the other coordinators ba UDA party. Position ya coordinator still itira filled up ika filled up in due time na ndi ne umantu jakari ukenda tutekeje so kwina chairman wa kiama na kwina coordinator wa county. Yes. So imbibio teo ni coordinator wa county uteo ne coordinator wa county tutachokerwa Dr. Kaberia agwita kwa chairman wa NSSF. Okay. Asila center ni kumenya ati niwe chairman itwitite nao na twandika baruga na riria Cleopas Marara RSG wa party yetu itwaikirie baruga yu na itwari na demands several na kinya bwingwa Weru TV bwa tukavite tukiwa demands ira twenda kumaki end quarters cha party na ndi baraba kwaria mantu jate agirite ja kiama getu is structured na mantu jaja uni kwaria ndi aria ndi na mandate ja the other coordinators the nine of them plus our deputies. Yes. Okay. So now kwina baraba bawire bako resign
Yes. na banenkanira t-shirt tio na baua bo tia no longa party members ba UDA Yes. batikwenda twanya tu to coordinators to UDA were they part ya coordinators? I want to say categorically yes. They were part of us. But Kenya is a democratic country. Of course. Na muntu ena rutha rwawe ai katiba kuthurana aria kwenda kwithirwa ari na riria barizainire na bauga bakunenkanira into bionthe bietu bia kiama menya bwana Ndura ndenda utega paradox iji na harwa turirwo tuti a member ba kiama indi ruju tukonanua antu bamwe betu bakinenkanira into bia kiama yani yewi paradox na antu bara bakwaria bekara jeka batina information nontu rira banenkanairia into biria ikuonania batu twibio na guti vacuum. Leadership has no vacuum. Immediately they left nontu bara bari. They actually say nibo bari bona fide. Ibo bari coordinators. The 9 among the 9. Immediately they left. There was no vacuum. Nontu ikwari na deputies bao. So deputies assume office? The deputies assumed their offices immediately. Leadership, you cannot have a vacuum in leadership. Katiba kiama eriwate. Neu katiba kiama kuga. Nandi na toandika baruga. Na toa petitioni the party. We have written to the party. Na itugete antu bau. They are no longer part of us. Na nontu itu atomerenya clip chia uria bo bathithirie kopestie gucia baro ira bandikire unfortunately ndi kuyo ukamburia kiuria kiu ndingi kamata nontu I baruga nyingi twandiki we correspond with the national office many times but if kethera inkuyo ukamburia kiuria kiu bwana Martin Ndura ndingi ponia. Fair enough. Yes. So what is ati kiama kia UDA ni kithirite umaarufu kiama kia UDA kiama kia UDA kirio kiama kia UDA kiri mashinani kiama kia UDA ike na structures from every constituency to every ward. Turia tongeria betu nukuona jegoro twarumire gwitana antu baruma kujura kienine na ture antu baruma kujura kienine na turete ne antu ba kai every a few constituencies if not all. Na ndi ankwenda ukwira kiama kia UDA kiri moyo na bara bakuga au ni our political enemies na utiro mantu jaja ujethero jateo nontu siasa ni nkindano uria ugakindana no ugakamata no kauga ntuku no kauga ntuku unguchinda na ndi nkindano ne tuli na igoro iturarikaniria antu tulio as much as tutikuona tutitwire gutemania michemanio jeu tukenda gwitana muchemanio Kinoru Stadium bwana Martin ndendo kwira Kinoru Stadium kiujura na tukawa ntuku ijire kujuria Kinoru Stadium kankwenda kwira Kinoru Stadium iri antu bamenya kiama kia thirikari kirio na ndi kiama kia thirikari gitikwite bara bakuga ou ni interest ciao bakwenda ku pursue ni interest ciao bakwenda na politics is about interest na gote bautwe batu tutikumakuikiu nontu riria siasa ikambiria
na inkuona jaka twitite kwita kwambiria siasa Yeah. nondu wona mantu jajo jambiria itawa supremacy battle Yeah. ipo supremacy battles cia biama kwenda kuona ni itwi twi guku. Very well. Yes. So now, kire bas na babwe ni supremacy battle kana ni sibling rivalry? Batwe ni nambas nte kuona jaka iri sibling rivalry. Yeah. Nontu taka batwe twi kiama kia Meru aki. Kiama kia Mbas tukienda kwa very honest Bwana Martin. Yeah. Ala kijeni kene aki Meru na Embu. Lakini UDA tukiaragia ma na nyana ala kwina ajumbe. Yeah. UDA yonere a member both ba county assembly na kinya a member ba senate na ba national assembly across the country. Na ndi kiba utwe kiama kia UDA ija kugeria gukompeania karia kanini na Ocean. Kiama kia UDA kiama gikinene muno tutikompewa na kiama kia Mbas nontu nyana Mbas ri nkuria kiuria mbonia mujumbe umwe wa Mbas National Assembly. Okay. Mbonia member o parliament kiri ki senate. Okay. Na ala bethara bena antu ni county assemblies. Yeah. Na baikuba baingi muno na Jameru tulenda kuga ijeka twang'anenie kainya na nontu nwe mutongerio kiama kia Mbas ndene ya Kenya. His Excellency the former governor wa Meru County Kiraitu Murungi, the ambassador of happiness. Nwe wari governor then. Na ndi no kuona hinya wengwa na ari na hinya. Yeah. Nontu no mbere go produce a member ba county assembly Meru antu baba ingi muno. Yeah. Indi ugethathara kanithi mbuga teu kuri na kinya Embu teu kuri ndi kumenya Kirinyaga. Kiri tugeta Kirinyaga Otewe. tugeta Embu tugeta Nyeri mugomba kwithwa ariku tukeja gwita Rift Valley ntigwitikia kwina mumemba. Now, Cambodia today, you know, barua politics is local. Na thai kuri na rwarira kwithwa kwina kiama very strong kia Meru. And I think ao ni obwabwe nubo kwejira because kiama kia Mbas kwithwa kiri majority, I mean kiri na MCA. Well, katue ke minority wachindeta na MC omo kiri county assembly then kiri na an upper hand kana kiri na better chance ya kwithwa nikyo kiri na ugebu nene ndene ya Meru, especially now kuri na rwarirwa kwithwa ati tubati kwithwa twina kiama strong kia Meru nontu bwa mantu yara tukwirwa ni yakarikite kiri kiama kiki enu kia UDA na Kenya Kwanza kwa jumla. So maybe this is the threat erabu kuibwa kiama kia Mbas ni kio post kiri babu. Inkwa agree na politics is local. Na Martin uchinda iguchinda. But itu majority kiri assembly Meru. Yeah. Tukeja gwita kiri national assembly twina member by UDA most of influence na numbers. Ni ndio na kiama gitu no kyo kina inya. Na ndienda utegera scenario eji. Kiraitu Murungi ari former governor. Na ari former governor ou itu amweterere ja kiamene gitu kia UDA. Mwanka tuona muntu uyu omba kwithirwa kauturinga muchetho. Kenda
very late bwana Franklin Mithika Rinturi uria ora former CS wa agriculture jachireri na kwi jachireri nontu bokuonania uria umaarufu bwa kiama bwareo na bora nkumenya kinya nandi bureo eja omba kwa number 2 achindite kinya the former governor a sitting governor na bwana Martin Ndura aitwira na muntu tayari ukaririte power kumwita gutithera kwira ici indi although tukuona eu maita yele mero indi nkurikanie Kiraito Murungi ari governor na ejere number 3 kenda Kawira Mwangaza governor indi ugatega kura ira Mithika Rinturi athi aringwirwo within a very short time it tells you ketha na rombete kura igita riraja nya tutingi kwithora mbuga twina thina ira tukarite twithiritwo twina cio Meru County no ntwarinjukia time it tells you ketha na rombete kura igita riraja nya tutingi kwithora mbuga twina thina ira tukarite twithiritwo twina cio Meru County no ntwarinjukia giti kiu netu twambite guchwa auga giti kiria Kiraito Murungi aei ija kirebe na auga ketheri bakwenda itujukie giti ibenda ibagere benda tubagerera kirebe kiu tukabagerera na bauga Mbas Party is the most popular party ndene ya Meru niwe araji mwendi augire uguo na ndi batwire tokirire twabarikania history twabera Kiraito Murungi kejire imwe jarua twambite gukare thirikari yambite guchua ne achoi baraba michwire na nande akwija we arenda ukaraja nkamire ria yarahirwa auga mbitikirie nitonyithie mutwe nande nukona nande arenda kutharia inya kanyomba getu na twamwitikiririe na no ntu siasa intitikano nande na atue twaumara so mbira na Kiraito akwenda kuthalia nyumba yenu whereas na kuati kiama kia kibarua kio support thirikari ya Kenya Kwanza ire tongerete ni mutongeri wa kiama kienu kia UDA President William Ruto uga Martin utura Meru na ukaenda kwa very honest mearie Kiraito na many times uju bwana Kiraito Murungi mwana siasa mkongwe na amekoma kwa siasa cia Meru na naiji uria achetha dance ya siasa ugatwira wina atue no gutwira wina atue utwira wina atue kiamene na mathithio itukuona kuguru gwaku kumwe gwi Kenya Kwanza na kuguru gwaku kungi itukuona wa Munyoro ntikwenda kugweta mariitwa but Kiraito nethirĩtwo arĩ categorical na au ati we na support thirikari ichori barari na muchamanio yo neki ya Meru ibarawire werune na bau ati bo support yo ni kiri thirikari ya Kenya Kwanza na batiti tekiri wa Munyoro no kumenya kuga na mathithio itofauti no ntutwategera tukono wantu bo bakuga u bamo itubonete wa Munyoro deputy party leader nandi menya au no witwira ntu bumwe ene mathithio jaku jati utuonia ure ugwe wengwa ukari na mea mutongeri ure wina musimamo ntiomba kuga na rwande kia mene kia UDA rojo mboneke kia mene kia kingi na au omeka kingi kwenda kugweta rietwa
mutongeri uria mwega na uria witherwe na musimamo na uria wira antu bawe aja nio tukwenda gwitira na mbere Martin uni au ni ndi na thina na kiama kia mbasi muthenya bare ari omwe utuko gwatuka mathithio jakagaruka na mtu kana mtu wina tabia jaiu atenda gwitikwa ni thirikari atenda gwitikwa ni body nyate thirikari muntu uria ukatha muthenya indi utuku ageto kuura na angi kana ageto chwa refugee na angi kui kwenda go play politics safe kaba gukara amwe kiomana gikomana ukamenya anda achindwa jantu murume na nkurikania number 2 kiraito murungi aguchindwa kurene cha 2022 nikawira Mwangaza wengwa na umirire na you can deny history lakini menyana ndi tukochena arua bagwa internet does not forget yes it does not kiraito murungi na ugire we aguchindwa kurene cha 2022 personally akuritaya from active politics na ugana ndi etakwambiria institute ya kwa happiness ambassador miaka iri down the road kiraito murungi tukaire mantone asiaza tukachuria kiraito 2022 ri no kiraito 2024 na 2025 nondo is not equanania ati consistent kethera ukugo kuritaya ananja wikire kabuti no thithie manto jau ukwenda kuthithia he only said awire akiatiri ati akuritaya kiri elective politics atawire ati atiringa siasa atawire ati tongeri kiama yake atawire ati aracie mantu ona kwina mantu ya wita bobo ya siasa ene mate ndenda atawire ati tongeri kiama yake atawire ati aracie mantu ona kwina mantu ya wita bobo ya siasa ene mate ndenda uri pray kethera wina ka clip kau atawire akuritaya kuma politics kwethera wira akuritaya kuma kiri active politics maybe ni ugwa Martin go kwariria kiraito murungi no na ndi ugo kwaria jeka ugwo uri kiraito murungi akethwa ari aja no twira uri amina akungwa akiuga mantu ja is retiring from active politics so babu ni kiama bokaria ni president bokaria kana ikiraito butikwenda ithwa ari akue na president bautwie kirato kwenda bautwie kiraito murungi akwewa giti na bwana Martin ndenda utega muntu bau kuma kiraito akwewa giti utirio kinya mumembo mwe te mubunge te mwana siasa te muntu wonde wa kiama kia UDA ndene ya Meru County wokira apinga kiraito murungi nonto twinde itwetikiririe William Ruto from broad based government nago from broad based government kiraito murungi jandene togire kiraito murungi mumeru natonye ku natonye kirithirikari thina yetu neje bwana Martin Ndura we need to be respected ya kiama kia UDA bahati tutachogotha kiraito tutaitai ni press ya kuga we are dissatisfied that kiraito murungi agotonya thirikari-ini na akwewa appointment na antu baba ingi bara bamuthingatite baewa appointment ingi cia thirikari utu wetu waumira kinya ntuku imwe nondu antu bara bakwewa itibiu te antu bakuma kungi ni antu bamiru thina yetu ni riria bakuma ara bakambirio tuchogotha
bakauga itukuite na batatwonia kimba getu bagokira bakauga itebira baei ija irebe iro tomale toga then itebi banenkeri kethera ni itebi otheri ibire kue binenkorana bange bamiru batu tuta complain bakwewa lakini kethera bati kuigwa bai banganeri ibareke itebiu hana bange bamiru baewe na batu tukagwirwa eu ni thina yetu na basi tukere mantu yaite no tukola da chetu ni weta bonene bwana chairman. Yes. Kuri na rwaria rwa kathuri murongi kwithura kia ati kia CS tikumia rware ruina aboru tete no twindire biru nya wabo kia rwaririe oro where is this one coming from Bunia County mwe yena CS Belly Bwana Martin. Yeah. It is always very fair to me. Ibwega kwithira muntu ai fair ke mantu ja siasa. Ndenda kulikania kuma thirikari ne ya Moi. Igita leonde twethera twina CS yumu kuma rutere rwa Nyambene na CS yungi rutere rwa Imenti. Balance equation ya thirikari. Pati tukuigwa tuli as a party tuli short changed as a Meru community. Nontu bakwithirwa twina CS umwe ugwitwa Muga. Negoro iturugire very categorical. Tuga atiri baudu tutikwenda Muga atunyo giti. Na gukethora ni ugukethwa gukariu kabagikarite indi nujite batu tuthithagia mantu jau kwina the appointing authority uria witagwa president ndenda kuga batu atukwenda kuleta balance kiri Meru community like it has always been igita ria Mwai Kibaki no gwakarire no itera Mwai Kibaki kwari na waziri Kiraitu Murungi na mheshimiwa the late Muiraria bonthe bakuma Imenti North Imenti na South Imenti Karoyo ari gitariko itara Moi na are assistant are actually no are minister ari minister igitara Kibaki if my facts are right tware CS bonde waumite Imenti nande kira tukuria batu nontu thina yetu titinya sub tribes eu te thina yetu I think you know thina yetu eu te thina yetu thina yenu nere nontu igoro iturari na antu ba igembe thina yetu ne twithiro twina CS bairi nontu bwai nontu ba uria history ithiri twekari actually thina yenu na ibura wire bwengwa bura wire hati nibo kwenda bwithiro bwina CS umwe Nyambene no Imenti and that is why buku ati Eric kite yake kieta lakini bwithiro bwina kingi Imenti era kwithirito kukari that is your problem. You might look at it from that point. No, I'm not looking at it from that point. You said it from that point. If another Meru is given the seat, Mumeru ngia kaewa giti. Batu tutuona tuiringa gitu makairi. Batu tukundimandi giti kingi gya CS. Kenda it is only fair. No ntubawa ya bwiko. Amburi atire ankurie mwana Martin. Tutakakare jaka tukuithana. Kwina giti gya CS Nyambene. Kwina giti kia ngavana Nyambene. Kwina so many appointments cia thirikari Nyambene. Na Imenti ina sio. Cia Imenti ugekira cia Imenti na cia Nyambene ratiri yethero ekario jo bwana Martin. Itikia governor ti appointment ni elective.
ende no kiri Yeah. in fact Yeah. tino kiri So Ankorie, let me ask this. boria Ni mbibio imenti wa Asia no tuba kwithirwa ati itikia governor na kia CS kiri nyambene. utikio tukwagia but ugo gwengwa na mari na what's cha kunugire politics is about interest. No, I did not say that. Then if you did not say, I say it. Ndenda kuga politics is about interest. Yeah. Na nandi ba ito kwenda kwethora twina fair representation across Meru County. Tukeja kwewa giti kingi ndeje inge matini tiga nyawo ngo kethero nyawo ngo tienda. No, me I have no problem. No withero ugwe. I have no problem. I have no interest. Uran kuona jaka uran ko kearia. No. Ale mbona matini. Please, wa bekera woni ntena I'm just asking questions. Ankorie kioria. Kioria ndi gwikara jeka atiri. Anto baimenti ugwe matini bakethwa baena giti ugwe uri onania jeka jeko tegwirirwa bu. You know, seems like okay, let me not go there. But no, akatuita na ono mateni. Woni ntena any problem. I'm just asking Ankorie atire imbibio imenti wa Asia kwithirwa ati itikia governor na kia CS kire nyambene. That is a simple question. Let me ask you. Mbera butena roe, butena barabara, butena this and this. Ankorie. Yeah. Tugategera thirikari yetu kwina quite a lot of imbalances, not only in Meru. Nonto gukarajeka appointments ira nyingi kuthithwa irithithwa in one certain area na nobody is complaining. Na ndi matini batwiri atukethwa twithukagia tugitagia a share ya as agitigia CS rutere ruru atukethora twithukagia na bikeja na gwanangi perfectly okay kwithira boy ende makosa yetu ijaiko ute makosa yario I'm just kankuria atire kiuria kwa ne atire kwithirwa itikia governor na KCS kire nyambene imbibio imenti wasia utikio very well lakini nandi okay let's no politics politics cha interest politics chira tugere politics is about interest and the politics ugo ngo politics aroko tukethwa twina minister wetu aja imenti rutero ruro imenti Meru iko balance of course no, na Meru ikuguneka na Meru ikugunuka yonde okay let us proceed kawe na thina nuntu bugu gwe bantu no at all kabisa Kamborie na etike kia CS ko kia kwithirwa kikeya no mwanga kinenkaniro kire kathuri murungi urawine etikinge and then subject a Meru to some unnecessary politics again cha kuringira etikia senator ankurikanie taking back to the memory race again memory road again ya politics chetu cha UDA twari na principles bairi CS Franklin Mithikari Nturi na nukumenya ura mantu jawe jetire na tomwara twike makia Meru na tomutetera muno na tweta mwanka Asla Center touga categorically mwana wetu natige kwa prosecuted nontu ba mantu tayari nya parliament endireto nayo na Mithikari Nturi achokua but shortly after that mathina ja jensi ja kweja Mithikari Nturi unfortunately aitogitine kire akaririte it was very painful to us as a Meru community na ntuko eu itabui kire bautu kia mageto kia UDA Meru na itwamwirire categorically na toga tutigwire twi mantu jau na ndi Senator Kathuri Murungi no ri the other principle na politics bwana Martin is about numbers who can pull numbers warikana Kathuri Murungi ari na kura ingana
ndene ya Meru County 2022 Some 300 and something. he had almost 400,000 votes. Closely to 400,000 votes. Those are facts. 320 Numbers, numbers don't lie. He pulled quite some numbers in Meru County. And in terms of experience, na mtu ule okomba kupull numbers, tuliona the only person ule omba kurungamira kanya kau ni Senator Kathuri Murungi. Nontu bwa kwithirwa ari position ine kumba kuwathania Meru na naombere kupull numbers you they were almost nontu William Ruto onere kura 400,000 aja Meru. Na I believe nyagetekere ai kya deputy speaker nontu bwa kwithirwa nari na numbers ing'ani na nathithiritie kya mamantu ja maingi muno na ndi rwaria rwi na rukuma rwaria ruru ruriuma nontu bwa interest giti should the right frame belong to the UDA party. Nontu bangu gira twaitire honestly bwana. Okay, why Kathuri? Why not you? Why not former chair? Nande manto ja appointment. Manto ja appointment. Batwika tukoerekeria. But the appointing authority ni His Excellency William Samoei Ruto. Exactly. Nontu ne William Ruto bobati omwira atiri turende tikinge kia CS Meru na ti lazima ithirwe ti lazima buwe ni Kathuri Murungi ibo ntunkuri atiri rwarero inaro kuma because the other day ni kurari na akari I think ni ba Gembe South barau ate Kathuri Murungi no facilitator warwari rubo kwari ate awetikia CS na mbere ne byatuma etikie gichunwa Mutai Kagwe wanyeri kinenkirwa Meru yithirwa ina CS Bele bakatu tutrauga mundu atunywa gitetwe. Of course that he tibio thibie CS bio yuri so no mwango mwachu no kendo ne ongianenkirwa na kibo kwenda particularly ne itikia agriculture ki na CS Mutai Kagwe neno ndule neno ndo gwa kiutegera Mutai Kagwe because eta Rift Valley itikia agriculture urawe na kyo ni Mutai Kagwe nteta Rift Valley no ndo itikia agriculture inyerigiri so burabu kuwa ne ante Mutai Kagwe achuno itikia agriculture kinenkiro Kathuri Murungi who is the senator na deputy speaker wa senate. Eu ni opinion yeku bwana Martin and you have the right to have your own personal opinion. How is that my opinion? It is your opinion. Nondo uliuga batio turagire it's not an opinion it wouldn't fact tutagweta Mutai Kagwe atunywe burawere agriculture lishafu itithithwa and then na reappointments ikathithwa na adjustments ikathithwa ke thirikari 3 months ago that is what exactly it means. Excuse me uncle yadre what was the problem nondo Dr. Andrew Karanja no oli CS wa agriculture me Martin itubwirite ku face manto very in a political high. Please proceed. Mutai Kagwe no kuma Mount Kenya West. Andrew Karanja no Mount Kenya West. They are almost from the same area. Nike nonto Andrew Karanja atunyirwe aya wagiteke ambassador na Mutai Kagwe ya appointed to the same position ende ere atweja Meru twaria mtu wetu mwana ewekeo ikathina Martin ko ere mundu wa Meru. You know, ko wekira point ya kwa inya bwana Kiremi because exactly ni bunku ura siatire ni tionto Mutai Kagwe achuno ete kinenkerwa Kathuri Murungi na wembere ki achunirwe Andrew Karanja ki anenkerwa Mutai Kagwe. That is basically what I was saying. That is actually what I was asking. Antoba nyiri na ba murangan iba comprendre? I do not know. No. You are a journalist. Unfortunately, that's yet to kodira bwana. You are a journalist bwana Martin. Yes, I am. A professional one. You are a professional journalist and I respect your space in this Meru County. Indi
mantu jaku jate kwa consistent. Why? Nontu antu banyere na bamuranga batambiririe kurwa nontu mwa gutunywa ae wongi ende tu twandimandi mero mantu jaja jakara na politics is about interest ikana ande ne ibatu to kujira ndo aete bui. You see, I wish atrengi kwithira twina kanya gakaingaingie nkulukia ka, but unfortunately that's yet yukuthira uthikiria wa Wero FM twachokera nyuma igaita ate kura tuchokie mukwe mukiri Wero TV kiri mubango ywa kugukia yuete na mbere kiri mubango ywa chanchamoka auto twachokera nyuma igaita ate kura tukari na chairman wa kiama ke UDA Meru bwana Elias Kiremi. Asante. Wero Classifieds.